Zdravo, ja sam Nemanja Veselinović, vlasnik sam prodavnice Grooming Masters, specijalizovanog šopa za premium mušku kozmetiku. Za Nemanju Veselinovića poseta bebernici je više od odlaska u salon. U pitanju je hedonistički ritual koji svaki muškarac treba da priušti sebi. Ta misao je inspirisala Nemanju da osmisli i pokrene brend Brk 1930 koji se bavi proizvodnjom muške kraft kozmetike za negu i stilizovanje kose i brade. U okviru svog brenda Brk 1930 Nemanja se trudi da ponudi mirise i arome koje bude nostalgična sećanja na eru koja je inspirisala imidž njegovog brenda. Međuvetni period kada su lica gradske gospode krasile negovane brade, a berber je bio prijatelj i saveznik koji se redovno posećivao. Vremenom su se Nemanjinoj priči pridružili i brojni slični brendovi muške profesionalne kozmetike, kao što su Reusel, Captain Fawcett, True Fit and Hill, Mr. Fine, Dapper Dan i Uppercut Deluxe. I tako je rođen kolektiv brendova ujedinjen pod krovom Grooming Masters. Grooming Masters je u berbenicama širom naše zemlje pronašao saveznike koji teže istom cilju, popularizovanju berberske kulture, kao i ideje da i muškarci mogu i treba da sebi priušte dnevni ili nedeljni ritual nege i relaksacije. Platforma Grooming Masters, pored prodavnice, snabdeva preko 120 berbernica i salona muškom kraft i profesionalnom kozmetikom, uključujući i Brk 1930.